کێسەیەن پێکەتیەن ڤایرۆسا کۆرۆنا لە ڕۆژ ئاوایە کوردستانê zêde dibin. Desteya Tenduristiyê ya Rêveberiya Bakur û Rojhilatê Sûriyê 8 kêse ragihandin û nexweşî gihişt bajarê Dêrikê. Bi bilindbûna hejmara pêketiyan êdî û xwestek serlapik û maskan pir dibe. Ji ber wilo jî nerxê wan bilind dibe. Dermansaz dibêjin pêwîst e firotina mask û lapikan di destê Rêveberiya Tenduristiyê de be. Dago kêsebazî ji alî bazirganan çê nebe. نكف دسي تجارة جبرقو بس كيف دسي ونادي أم كارم بيج جوار بيج إنه أسعارها بهذا الماء والغيني مش بهذا كن أم ناخوازن ده كيف دسي تجارة بصراسي يعني يقول هيئات صحابة لجنات صحابة بوزعينه يا بفروشن سارق رمزي جبرت شيء جبو حمك كسي نجبو شخص أكيد دواي سياي جبو ملد جي بيجي تردار خبارستن بكن جفين خشيا غادي Li kolanên Qamişlo hin xelk dest bilxwekirina maskan kirine lê ned asta pêwîst de ye. Liv û tevger li bazarê pir çalak e û dûrbûna civakî tune ye. Welatî tanha jî metirsiya belavbûna vayrosê ciddî wernegirtine û tedbîrên xweparastinê jî bikar nayînin. يعني أو يعني مثلا حجرك برينها قل كي دوم كرد ملت برينها ده هيبا تقريبا ما ملت جي نكارك نتشتك جي شيء نابي يعني فبارستن براسي قال كي باشا الدنيا وعالم حم بحساب بارستن يتكن يعني قالك بارستنا خلكي بخوب خوها بي يعني ناف خده يعني لي وقت مقول رقم كيمن عالم نكت يوي ترصاها ندا جو و ويتشتي بيك بيني يعني بيجي او جي خوب بارزن لا بكار خوكن كما ما دي ماسكادين تشتي ولدين Bi bilindbûna hejmara pêketiyan êdî dever derbasî qonaxa metirsiyê dibe. Bijîşk dibêjin pêwîst e xelk ji xweparastinê dest pê bikin ta bi pabindbûna bi tedbîrên rûbirûbûna korona. Ji ber ku heyva sor a Kurd dibêje kesên bi nexweşiyê ketine têkilî bi gelek xelkê re kirine. Akram Salah Kurdistan 24 Qamişlo